موارد امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. مسائل اقتصادی، صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборро бо муҳимтарин хабарҳои сиёсӣ оғоз мекунем. дар студия бо шумо Қурбонзода Қурбон ва Мадина Назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сарҳади гузоришҳо. сулҳу субот ва истиқлолу озодӣ дастоварди бузург дар ҷаҳони муосир. таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ боиси гомҳои устувор ва пешрафти меҳани мо гардед. тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ, саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша дар ободиву сарсабзии ватан. дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат зиёда аз 22 000 иншоотҳои таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аллакай аз ин шумора зиёда аз 18 000 иншоотҳои таъйиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда дар хизмати сокинон мебошад. татбиқи барномаҳои давлатӣ ва нақшаҳои ҳадафноки рушд, оянданигарӣ ба рушди иқтисод. дар 5 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.7%-ро ташкил дод. ҳифзу тарғиби фарҳанги миллӣ, омодасозии таомҳои тоҷикӣ, корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар маҳал. хусусан таомҳои пушпера баста, ҷуварӣ, мошкурунҷ, оши палав, самбусаи миллӣ. дастгирии соҳибкорӣ ба маблағҳои қарзии молиявӣ, хизматрасонии муосир. баҳри рушду равнақ додани ин соҳа ва таъмин намудан бо маблағҳои имтиёзнок соҳибкорон ҷиҳати бунёд намудани корхонаҳои хурду бузург дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. тозагии ҳифзи муҳити зист ва ба кишвари сабз табдил додани Тоҷикистон мароми мост. тадбирҳои кабудизоркунӣ дар мамлакат вусъат меёбанд. шарҳ ин ва дигар мавзӯъҳои мубрам дар нашри муфассали барномаи иттилоъотии ахбор. 3 феврал дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. тибқи рӯзнома дар ҷаласаи шӯро 45 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. аъзои шӯрои Маҷлиси Миллӣ қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мораторӣ ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва дар бораи истеҳсолоти органикиро ки дар шакли қонунҳои мукаммал қабул гардидаанд баррасӣ намуданд. ҳамчунин як қатор санадҳои қонунгузорӣ оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хоҷагии ёрирасонӣ шахсӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба меёрдарории техникӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сирри тиҷоратӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба ворид намудани илова
ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ ва оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи гаравхона мавриди муҳокимаи аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ қарор гирифтанд. Дар идома як қатор пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифа бозхон намудан ва интихоби раисон, муовинони раис ва судяҳои суди олӣ ва суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон қарорҳои дахлдори шӯрои маҷлиси миллӣ қабул гардида бо тартиби муқаррар гардида барои баррасӣ ба иҷлосияи 21-уми маҷлиси миллӣ пешниҳод карда шуд. аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ ҳамчунин пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи додани ризоят барои озод ва таъин намудани прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон ва муовинони ӯ баррасӣ ва дар он хусус қарорҳои дахлдор қабул карданд. дар фарҷом лоиҳаҳои қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳисоботи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 ва дар бораи аз вазифаи роҳбари дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Идрисзода Илёс Муъмин муҳокима гардиданд. имрӯз дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлосияи 21-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум доир гардид. нахуст аъзои маҷлиси миллӣ қарорҳои дахлдорро оид ба тасдиқи тартиби кор, интихоби котибот ва рӯзномаи иҷлосия иборат аз 44 масъала қабул намуданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои рӯзномаи иҷлосия раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ оид ба таъмини асосҳои конститутсионӣ, ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд ва қонуният, оид ба масъалаҳои аграрӣ, шуғли аҳолӣ ва экология ва оид ба иқтисодиёту коммуникатсия маъруза карда хулосаҳои кумитаҳои соҳавиро нисбат ба қонунҳои баррасишаванда иброз доштанд. пас аз муҳокимаи ҳамаҷонибаи аъзои маҷлиси миллӣ қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маратори ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ва дар бораи истеҳсолоти органикӣ ки дар шакли қонунҳои мукаммал қабул карда шудааст. инчунин қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси андози ҷумҳурии тоҷикистон, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хоҷагии ёрирасони шахсӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хариди давлатӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба меёрдарории техникӣ, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сирри тиҷоратӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизматрасониҳои давлатӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, оид ба ворид намудани иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳаракат дар роҳ ва оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи гаравхона ҷонибдорӣ карда шуданд. дар асоси пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо қарорҳои маҷлиси миллӣ Шермуҳаммад Шоҳён аз вазифаи раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Мирзозода Рустам Пираҳмад аз вазифаи раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Исҳоқӣ Амирхон Нусратулло аз вазифаи муовини раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан, Абдуллозода Зебонисо Файзулло аз вазифаи муовини якуми раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Хайриддинзода Азизбек аз вазифаи муовини раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан, Ализода Шодмони Шамс
аз вазифаи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби басини ниҳоӣ дар вазифаи судя буданд. тағозода абдуқаҳҳор саидмурод аз вазифаи судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан бозхон гардида, мирзозода рустам пираҳмад раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон, абдуллозода зебонисо файзулло раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон, тағозода абдуқаҳҳор саидмурод муовини раиси суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ва қосимзода сулаймон оймаҳмад муовини раиси суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб карда шуданд. инчунин аъзои маҷлиси миллӣ пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи судяи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб намудани қурбониён Сафаралӣ Алихон, Амонзода Намози Шариф, Бобохонзода Асомуддин, Назарзода Даврон Қувват, Шукурзод Назрулло Тағайбобо, Саидзода Марзия Файзалӣ, Шерзода Ҷурабек Сангимурод ва Давлатзода Исмоил Раҳим. Судяи суди олии иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб намудани Барозода Зумрад Маҳрамён ва Саидзода Зулфия Саид ҷонибдорӣ карда шуданд. дар идомаи иҷлосия пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи додани ризоят барои аз вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Раҳмон Юсуф Аҳмадзод бо сабаби ба кори дигар гузаштан, аз вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан, ба вазифаи прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло, ба вазифаи муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қосимзода Хайриддин Шарифҷон ва ба вазифаи муовини прокурори генералӣ сарпрокурори ҳарбии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон баррасӣ гардида ба онҳо ризоят дода шуд. аз рӯи масъалаи навбатӣ муовини якуми прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Каримзода Умед дар бораи ҳолати назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 2024 ҳисобот дод. зимни муҳокимаи масъалаи мазкур раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо назардошти таҳлили омори вазъи ҷинояткорӣ оид ба пурзур кардани назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо, таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар фарҷом бо қарори маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Идрисдода Илёс Муъмин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи роҳбари дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шуд. бо ҳамин иҷлосияи 21-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум ба кори худ анҷом бахшид. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо масъулони соҳаи футболи мамлакат мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот роҳбарони гурӯҳҳои кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони Федератсияи футбол дар минтақаҳои кишвар, роҳбарони бонкҳои давлатию тиҷоратӣ, инчунин намояндагони бахши хусусӣ иштирок намуданд. дар оғози мулоқот раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зикр намуданд, ки дар доираи нақшачорабиниҳо аз 3 ноябри соли 2023 вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту идораҳо дар ҳамкорӣ бо Федератсияи футболи Тоҷикистон корҳои муайянро ба анҷом расониданд. дар мамлакат татбиқи барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 бо маром идома дорад. дар натиҷаи тадбирҳои амалишуда барои рушди муназзами футбол дар кишвар шароитҳои мусоид фароҳам оварда шуд. аз дастовардҳои футболи тоҷик дар соли 2024 аз ҷумла ширкати тими миллӣ дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ва дар миёни 8 дастаи беҳтарини қитъаи Осиё ҷой гирифтани он, дар мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон ба таври арзанда ҳунарнамоӣ кардани дастаи мунтахаби футзали кишвар изҳори қаноатмандӣ карда шуд.
با پیشنهاد اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی از جانب اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد اعلام گردیدن 25 می همچون روز جهانی فوتبال همچون رویداد تاریخی برای ملت تاجیک و کلی هواداران فوتبال معنیداد گردید. در جریان ملاقات گزارش‌های رئیسان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوخت و ختنان اوید به نتیجه‌های عملی سازی دستور و سپارش‌های ملاقات با مسئولان ساحه فوتبال مملکت از 3 نوامبر سال 2023 و وضع رشد فوتبال در منطقه‌ها شنیده شد. در فرجام ملاقات رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی دایر به نقشه‌های من بعده جهت فراهم آوردن شرایط سازگار برای رشد فوتبال از جمله رشد اینفراساختور ساحه به مسئولان دستور و سپارش‌ها دادند. از جمله مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت‌های سوخت و ختنان و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری عهدهدار گردیدند که جهت مطابق با طلبات بین المللی برای ماندن فعالیت ورزشگاه‌هایی که در آنها دسته‌های لیگ‌های کسبی بازی‌های خود را می‌گذرانند چاره‌های مشخص عملی نمایند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان وظیفه‌دار گردید که تالارهای ورزشی حدود ولایت را برای گذرانیدن مسابقه‌های داخلی آماده کرده جهت تأسیس مکتب ورزشی اوید به فوتزال تدبیرهای داخلدار اندیشند. ادامه برنامه اخبار. پایداری ثبات سیاسی و وحدت ملی مرحله به مرحله ما را به هدفهای نیک و سازنده می‌رساند. محض آرامی و امنیت و یگانگی ملت، میهن و خلق را از پراکندگی نجات بخشید که سهم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در آن بارز می‌باشد. گزارش منوچهر علیزاده. مهمیت تحکیم صلح و ثبات وحدت ملی болоравии нишондодҳо дар ҳама самтҳои давлатдорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои аҳолии кишвар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва афроди ватандӯст мисли авроқи сафед ва рӯзи рӯшан маълуму муайян аст. барои чӣ? барои он ки бе сулҳу субот бе амнияту осоиш ягон фаъолияти кории на танҳо шаҳрвандон балки бунёди давлатҳои мутараққӣ ғайриимкон аст. барои он ки ҷомеа рушд кунад инсонҳо ҳаёти осоиш дошта бошанд дар фазои осоиш сулҳу субот кору фаъолият кунанд пеш аз ҳама албатта оромӣ сулҳ амният бисёр ҳам муҳим аст. воқеан ҳам вақте ки мо осоиш мегӯем амният мегӯем сулҳу субот мегӯем ҳамаи инҳо ҳамбастагӣ дорад ба ояндаи дурахшони инсонҳо. дар кураи замин имрӯз ҳар ҷое ки сулҳ аст осоиш аст дӯстӣ аст ваҳдату ягонагӣ аст дар он ҷо пешрафт аст созандагӣ аст мардумони хушбахт зиндагӣ мекунанд ва он минтақаҳое ки чӣ гунае ки ҳамарӯза мо шоҳид мегардем он минтақаҳое ки дар он ҷо ҷанг аст яъне ҷидол аст нооромӣ аст ҳаёти мардум бисёр ногувор аст ва бисёр бадбахтиҳо насли инсониятҳо дар он ҷойҳо хуб фаро гирифтанд. маҷрои пуртуғиён набзи пуртапеш ва вазъи зуд тағйирёбандаи замон барои шахси рӯшанфикр аён аст. аммо мутаассифона дар ҳама давру замон буданд ва ҳастанд афроде ки садоқати асил заҳматҳои аҳлона ва муҳаббати самимонаро нисбат ба ватан нодида мегиранд. кадом тоифа чунинанд? ин тоифа ҳамон тоифае мебошанд ки манфиатҳои миллии хешро намешиносанд ва ба хотири пиёда кардани манфиатҳои хоҷагони хориҷии хеш кору фаъолият менамоянд. воқеияти ҷамъиятии мамлакатҳое ки дар он ҷо носуботии сиёсӣ ки дар он низоъ рафта истодааст нишон медиҳад ки набудани эҳсоси ватандӯстӣ мутаассифона дар ин ҷомеаҳо мавҷудияти худи ҳамон давлатҳои миллии онҳоро зери суол бурда истодааст ва худи мавҷудияти чунин гурӯҳҳо дар ҷомеа албатта як таҳдиду хатари калон нест ба амнияти миллии дилхо давлат ва ҷомеа. ду боли азими меҳану давлати мо ин суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллист ва тамоми равандҳои дигар мисли бунёдкорӣ дар масоили роҳу нақлиёт маориф тандурустӣ ва ғайра парҳои онанд. таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ боиси гомҳои устувор ва пешрафти меҳани мо гардид. коршиносони масоили сиёсӣ сулҳу оромӣ ва ваҳдати комилро аз муҳаррикҳои асосии пешрафти дилхоҳ давлат медонанд. зеро ҳеҷ як нақшаву ҳадафҳои неку ояндасоз ба дурустӣ иҷро намегарданд.
агар сулҳу амнияту оромӣ ва ваҳдат дар ҷомеа ҳукмфармо набошад. манушер ализода, Зайниддини Ҷаббор, ахбор. вусъати корҳои ободонӣ, амалинамоии нақшаҳои рушд дар заминаи низоми муосири созандагӣ ва татбиқи ҳадафҳои самаровар. ба истиқболи арзанда аз ҷашни муқаддасу миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, бунёду азнавсозӣ ва таъмири бинову иншооти таъиноти гуногун бо саҳми мақомоти маҳаллӣ ва соҳибкорони ватанӣ идома дорад. дар пай тадбирҳои созанда симои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба таври шинохтанашаванда тағйир ёфта, дастовардҳо дар ин самт арзанда арзёбӣ мегарданд. шарҳи Аҳлиддини Нурулло. اینجا قلب توجیکستان عزیز، شهر آرزوها، دوشنبه شهر می باشد. همین گونه کارهای سازندگی و آبادکاری در پایتخت مملکت شهر دوشنبه و دیگر شهر نویاهای مملکت با مرام ادامه دارد. طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی در تمام شهر و نویاهای مملکت زیاده از 29000 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده است که علاوه از این شماره زیاده از 18000 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شده در خدمت ساکنان میباشد و کارهای ساختمانی در باقی مانده انشاءات‌ها با مرام ادامه دارد. در ادامه تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، این نوبت برای فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی ساکنان در شهر و نویاهای مملکت تدبیرهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در دایره اجرای دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و نقشه‌های مکمل رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بنیادکاری‌ها وسعت یافت. با بنیاد و مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات مذکور شهر دوشنبه سیمای نو را به خود گرفته اینفراساختور کار و خدمت رسانی مکمل گردانیده می شوند. ما این روزها طبق نقشه چهاربینی هایی که بنا و انشاءات هایی که امروز باید که بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده شود، یعنی که شماره عمومی این بنا و انشاءات ها زیاده از 29000 را تشکیل می‌دهد و تا امروز باشد زیاده از 18800 بنا و انشاءات، یعنی تا سال 2025، یعنی تا 1 январи سال 2025 ساخته به استفاده داده شده است که 64.8% را تشکیل می‌دهد و بنا و انشاءات هایی که یعنی که ساختمان آنها ادامه دارد 5512 عدد را تشکیل می‌دهد و ساختمان آن بنا و انشاءات هایی که امروز تا امروز یعنی که ساختمان آنها ادامه نیافته است، یعنی تشکیل آغاز نگردیده است، 4697 عدد را تشکیل می‌دهد. یعنی که ما در عموم گفتیم زیاده از 29000 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده است، یعنی که از این در جمهوری در ولایت مختار کوهستان بدخشان باشد 1362 عدد، در ولایت ختلان باشد 6260 عدد را تشکیل داده، در ولایت سو باشد 6260 عدد، در ناحیه توبه جمهور باشد 4860 عدد و در شهر دوشنبه یعنی که 4315 عدد انشاءات ها را تشکیل می‌دهد. مبلغ گذاری یعنی که در این سمت از حساب مبلغ های منبع مبلغ گذار یعنی بودجوی 170 عدد، گرانتی باشد 111 عدد و مبلغ های سرمایه باشد 1 عدد و خود مبلغ گذاری باشد 590 عدد. در عموم یعنی 872 عدد بنا و انشاءات از این منبع معلوماتی که ما در بالا نامور کردیم مبلغ گذاری گردیدند. باید گفت که برای مهیاسازی امکان بهتر با دستگیری دولت و حکومت و صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه به حالت 1 январи سال 2025 در سراسر کشور تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن فرخنده ملی 35 سالگی استقلال دولتی 29026 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده است که علاوه از این شماره 18800 انشاءات در خدمت مردم قرار دارد. توجه به ساحه معارف در اولویت سیاست اجتماعی
раҳнумоии давлату ҳукумати мамлакат қарор дошта, имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозии 125 иншооти соҳаи маориф ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора 50 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда. Дар боқимондаи иншоот корҳои сохтумонӣ идома дорад. саломатии миллат низ дар мадди аввали тадбирандешиҳои роҳбарияти давлат қарор дошта, бунёди муассисаҳои нави тиббӣ ва бо таҷҳизоти муосир таъмин намудани онҳо марҳила ба марҳила амалӣ карда мешавад. Дар ҳамин замина бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохтумони 22 иншооти тандурустӣ ба анҷом расида, раванди корҳои сохтумонӣ дар зиёда аз 20 иншооти соҳаи тандурустӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома дорад. ташаббусҳои ҳамешагии соҳибкорону ҷавонмардони ба номус имкон медиҳад ки дар кӯтоҳтарин муҳлат ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. ҳамаи ин пешравиҳо дар Тоҷикистони биишросо собитгари он аст ки соҳибкорону ҷавонмардони ба номуси ватандӯст ва дар маҷмӯъ сокинони мамлакат дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ қарор дода, бо пуштибонӣ аз ин сиёсати неку ояндадор тадбирҳои ободонию бунёдкориро дар мамлакат вусъат медиҳанд. ин ҳама ободкорию созандагиро метавон дар мамлакат ба он рабт дод ки имрӯз соҳибкорони ватандӯст, шахсони саховатпеша ва сокинони мамлакат дастуру ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда мехоҳанд ки дар ободии Тоҷикистони биишросо саҳми арзандаи худро гузоранд. Аҳди Нурулло, Фарҳоди Восе, Ҷаҳонгир Самизода, шаҳри Орзуҳо, Душанбе, Ахбор. дар шаҳри Кулуб давоми солҳои соҳиби истиқлолият дар ҳамаи самту соҳаҳо пешравиҳои назаррас амалӣ гардид. Бо мақсади истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин шаҳри бостонӣ корҳои созандагӣ вусъат меёбанд. Тафсилот дар гузориши Олим Носирзода. шаҳри бостонии Кулоб чун як гӯшаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол имрӯз дар марҳилаи рушду пешрафт қарор дорад. Сокинонаш бо изҳори қаноатмандиву шукргузорӣ аз фазои орому осуда ва ташаббусу дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллӣ дар шароити осоиштаи диёр зиндагӣ ва фаъолияти созанда доранд. Дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои шоиста давра ба давра ин шаҳри бостонӣ ба худ симои нав гирифта, рушди бомароми соҳаҳо ба тадриҷ таъмин гашта истодааст. Бо мақсади истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Кулоб бунёди 494 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Аз ин теъдод иншооти бунёдшаванда дар соҳаи маориф 86, тандурустӣ 51, саноат 42, варзиш 19, хизматрасонӣ 51, савдо 42, биноҳои баландошона ва маъмурӣ 38 ва дигар иншоот дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ нақшагузорӣ шуда давра ба давра бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. раванди бунёдкориҳо аз ҷониби ширкатҳои гуногуни сохтмонии ватанӣ бо ҷалби мутахассисони варзида ва сокинони маҳаллӣ бо вусъат ҷараён дорад. ин раванд дар таъмини сокинон бо кори доимӣ ва коҳиш ёфтани сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ мусоидат менамояд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кулоб иншоотҳои сохтмонӣ бисёр шидестай мо ба ҷои кори доимӣ таъмин шидем. мо дар ҳамин шаҳри худмон, дар ватани худмон, дар пеши зани фарзандаи худмон кор ва фаъолият мекунем. кор фаъолиятмон дар ҳамин дохили шаҳри худмон маошҳои нағз мегирем. мо сохтмончиҳо кӯшиш мекунем ки корҳои худро бо сифати аъло иҷро намоем ва дар ободии ватан саҳмгузор бошем. қоматафрохтани биноҳои гуногуни баландошона дар маркази шаҳр бори дигар ҳусни зоҳирии ин шаҳри бостониро зиннати хоса бахшида, ҳамзамон талаботи сокинонро ҷиҳати дастрасӣ ба хонаҳои хуштару замонавӣ қонеъ мегардонад. тибқи маълумотҳо аз маҷмӯи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ то кунун 210 иншоот мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, айни ҳол дар 169 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бомарон ҷараён доранд. бо вусъат ёфтани бунёдкориҳо ва марҳила ба марҳила мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти гуногун таъинот, шароити мусоиди фаъолият, имкониятҳои муосири таълиму тарбия ва касбомӯзии наврасону ҷавонон фароҳам гашта истодааст. ҳама ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки роҳбари давлат тамоми саъю талоши худа барои некуаҳволии мардуми шарифи Тоҷикистон равона карда истоданд. мо ҷавонон низ аз ҳама ин ғамхориҳои роҳбари давлат илҳоми тоза гирифта ва кӯшиш ба он мекунем ки ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ машғул гардем ва барои пешрафти сарзамини аҷдодии худ саҳмгузор бошем.
дар самти тозагӣ ву ободониҳои кӯчаву маҳаллаҳои маркази шаҳри Кӯлоб аз ҷониби намояндагони ниҳодҳои дахлдор аз ҷумла корхонаи давлатии фаръии ниҳолпарварӣ ва кабудизоркунӣ мунтазам тадбирҳои муайяну мушаххас роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад, ки дар натиҷа имрӯз ин гӯшаи ватан ба як шаҳри зебову дилоро ва макони писандидаи меҳмонони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст. дар ин замина баҳри сабзу хуррамгардонии боғу гулгаштҳо, кӯчаву маҳаллаҳо, шафати роҳҳои мошингард ва дигар муассисаву ташкилотҳо дар мавсими имсола то имрӯз беш аз 4000 бех ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан ва 32000 бех гулу бутаҳои ороишӣ шинонида шуда, ин тадбир идома дорад. имрӯз сокинон дар фазои орому сулҳи пойдори ватан ва таъмини шароити арзандаи фаъолият зиндагии осуда доранд. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи тоҷикистони тинҷу ором мекунем, ки мо мардуми тоҷикистон дар фазои тинҷу ором зиндагии осоишта дорем. мо занону модарон кӯшиш мекунем, ки сиёсати пешгирифтаи муҳтарам ҷаноби олиро дастгирӣ намуда, боз ҳам барои ободу зебо намудани шаҳрамон тоҷикистони азизамон ва инчунин Кӯлоби бостониямон як саҳми арзандаи хешро гузошта бошем. имрӯз тадбирҳои бунёдкориву созандагиҳо дар шаҳри Кӯлоб бо вусъат ҷараён доранд. дар баробари дастгириҳои мунтазами ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб, сокинону соҳибкорони ватанӣ низ баҳри ободиву осоиштагии ин гӯшаи диёр пайваста саҳмгузорӣ менамоянд. ҳамзамон дар шаҳри Кӯлоб доир бар рушди соҳаи саноат, маорифу тандурустӣ, фарҳанг, сохтмон, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ, варзиш ва дигар соҳаҳои муҳими давлатдорӣ заминаи мусоид фароҳам оварда шуда, то рафт дастовардҳои зиёд падид омада истоданд. дар заминаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои нақшаҳои бунёдкорона ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар қатори дигар минтақаҳои кишвар, симои зоҳирии шаҳри бостони Кӯлоб низ давра ба давра куллан дигаргун шуда, ҳаёти орому осоишта ва зиндагии босаодат барои сокинон таъмин гардидааст. сокинони ин шаҳри бостонӣ дастоварду муваффақиятҳои афзоянда ва музаффариятҳои пай дар пай ноилшударо дар тамоми соҳаҳо самараи истиқлоли давлатӣ дониста, бо ҷонибдории комил аз сиёсати хиратмандонаи роҳбари давлат бари ояндаи боз ҳам дурахшони ватан бо азму ниятҳои неку созанда якдилона заҳмат кашида истодаанд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, шаҳри бостони Кӯлоб, ахбор. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 33 муассисаи таълимӣ ба нақша гирифта шудааст. аз ин шумора то ҳамин давраи соли равон 22 муассиса бо фарогирии 8800 ҷойи нишаст мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома доранд. гузориши Эдигули Маҳмуд дар ин хусус. дар ноҳияи Рашт солҳои охир дар бунёду азнавсозии муассисаҳои таълимӣ пешравиҳои азиме ба назар мерасад, ки ҳама ин дастовардҳо аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ ва дастуру ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. аз ҷумла дар ҳудуди 14 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот даҳо биноҳои дуошонаи нави замонавӣ, синфхонаҳои компютерӣ, кабинетҳои фаннӣ, шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ, майдончаҳои варзишӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта ба истифода дода шудааст, то шароити таҳсил ва сатҳу сифати дониши хонандагон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт аз ҳама сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёди 33 биноҳои таълимӣ пешбинӣ шудааст, ки аз ин шумора то ҳамин давраи соли равон 22 иншоот барои 8800 ҷойи нишаст мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. айни замон корҳои сохтмонӣ дар 6 иншооти дигар аз рӯи нақша идома дорад. сохтмони муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкор дастгирӣ ёфта, онҳо дар бунёди биноҳои таълимӣ таъмини синфхонаҳо бо мизу курсӣ, компютер ва шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд, то барои таҳсили фарзандонашон шароитҳои замонавиро муҳайё намоянд, ки дар оянда мушкилоти нарасидани ҷойи нишасти хонандагон пурра бартараф гардад. яке аз соҳибкорони ҳамин деҳа соли гузашта бинои нави таълимиро бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ сохта ба истифода барои насли наврас пешниҳод намуд. имрӯз дар муассисаи мо 8 синфхонаи калони таълимӣ, утоқҳои корӣ, кабинетҳои фанни информатика ва
дигар кабинетҳои хурди дигар низ мавриди истифода қарор доранд. давоми солҳои охир дар назди муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт бо бунёди бино ва симхонаҳои иловагӣ марҳила ба марҳила мушкилоти ҷойи нишаст бартараф гардида шароитҳои замонавӣ барои таҳсили хонандагон муҳайё мебошад то онҳо соҳиби донишҳои замонавӣ шаванд. айни замон дар 114 муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт қариб 32 000 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки аз ин шумора 3220 нафари онро хонандагони синфи якум ташкил медиҳанд ки барои донишомӯзии онҳо ҳамаи шароитҳо муҳайё мебошад. бо дастгирии вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ мақомоти маҳаллӣ аз дигар шаҳру ноҳияҳои кишварамон омӯзгорони соҳибихтисос ҷалб гардиданд то норасогии муассисаҳои таълимӣ бо омӯзгорони соҳибкасб пурра бартараф гардад. соли ҷорӣ корҳои сохтмонӣ дар 6 бинои таълимӣ анҷом ёфта сохтмони 5 бинои нав оғоз мегардад ки ҳамаи ин бо кӯмаки соҳибкорони бунёдкор амалӣ шуда истодааст то бадин васила марҳила ба марҳила мушкилоти ҷойи нишаст дар муассисаҳои таълимии ноҳия пурра бартараф карда шавад. ҳамин тариқ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт барои пешрафти таълиму тарбия ва баландбардоштани сату сифати дониши хонандагон тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё буда фақат заҳмати омӯзгорон метавонад шогирдони соҳибистеъдоду болаёқатро ба воя расонанд то онҳо соҳиби донишу касб шуда дар оянда ба нафъи халқу ватани азизамон содиқона хизмат кунанд. идигули маҳмуд додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. беҳсозии вазъи соҳаҳои иқтисоди миллӣ бо истифодаи самараноки захираву иқтидорҳои молиявӣ истеҳсолӣ ва табиии кишвар тақозои замон аст ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешбурди сиёсати самаранок хоса татбиқи барнома ва нақшаҳои ҳадафноки рушд пеш меравад. инак соли 2024 дар кишвар бо нишондиҳандаҳои рушд ва дастовардҳо ба қайд гирифта шуд. бо назардошти таъмини низоми мӯътадили рушди бахшҳо барои солҳои оянда низ тадбирҳои саривақтӣ амалӣ мешавад. дурнамои нишондиҳандаҳои асосии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 шарҳи мухтасари дурнамои иқтисодиётро Фахриддини Муҳаммад Юсуф пешниҳод менамояд. Фахриддин, раванди рушд барои солҳои минбаъда чӣ гуна арзёбӣ мегардад? хуб, ташаккур. дар умум нишондиҳандаҳо ва ҳам дурнамои рушд барои оянда нек арзёбӣ мегардад. инак дар таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2025 нахуст имконоту иқтидорҳои мавҷуда навтаъсисёбанда инчунин тағйирёбии эҳтимолии иқтисодиёти ҷаҳон ва омилҳои берунаи ба иқтисодиёти кишвар таъсиркунанда байнубард гирифта шудаанд. хуб, ин лаҳза назар мекунем ба нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар соли 2024. ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар беш аз 150 миллиард сомонӣ ва суръати рушди воқеӣ 8.4%. ин нишондиҳандаи хуб арзёбӣ мешавад. чуноне ки аз паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ бармеояд, дар 5 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.7%-ро ташкил дод. инак даромади пулии аҳолӣ дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои мушаххас даромади пулии аҳолӣ аз 48 миллиард сомонӣ соли 2019 ба 147 миллиард сомонӣ дар соли 2024 баробар гардид. нишондиҳандаи мазкур 3 баробар зиёд гардида музди миёнаи меҳнат беш аз 1.8 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 1.5 баробар афзоиш ёфтааст. дар ин раванд дар асоси пешниҳоди паём маоши хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, стипендияҳо ва андозаи нафақа пайваста баланд бардошта мешавад ки нишонаи возеҳи беҳгардии вазъи иҷтимоию иқтисодӣ дар мамлакат дониста мешавад. масалан дар 5 соли охир маоши вазифавии кормандони соҳаҳои буҷетӣ 4 маротиба, яъне солҳои 2020, соли 2022, соли 2023, 2024 дар маҷмӯъ ба андозаи 100% зиёд карда шуд ки ин фоли нек мебошад. дар ин муддат, яъне дар 5 соли охир сатҳи таворум ё баландшавии нархҳои истеъмолӣ ҳамагӣ 29%-ро ташкил кард. яъне дар ин давра маош, нафақа ва стипендияҳо нисбат ба сатҳи таворум ба маротиб зиёд гардиданд ки бевосита ба коҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии мардуми кишвар
مساعدت می‌نماید. از روی بهادی پیشکی حجم مجموع محصولات داخلی جمهوری برای سال 2025 با نظر داشت دورنمای رشد مثبت ساحه‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان و سرمایه‌گذاری، گردش سودای چکانه و خدمت‌رسانی پولکی رشد اقتصاد کشور نکم از 8% باید تامین کرده شود. اینک در این روند مسئله دیگری مهم استفاده تکنولوژی‌های رقمی پیش گذاشته شده است که تطبیق آن وسعت خواهد یافت. مثلا تا آخر سال 2025 پرداخت‌های غیر نقدی در ساحه‌های بودجتی و خدمت‌رسانی‌های دولتی باید پورا تامین کرده شود. امید به دستاوردهای اقتصادی و رشد بخش‌های مهم خوجگی خلق کشور نیک است. با تکیه به این در هر یک بخش پیشروی‌ها به نظر می‌رسند که از روی فعالیت اعتمادناک به دست خواهند آمد. خب همکاران عزیز، این بود شرح مختصر اقتصادی در مملکت. سخن را باز به شما می‌دهیم. تشکر فخرالدین. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. مهمترین نعمت و دستاوردی که امروز مردم تاجیکستان دارد این آرامی و ثبات و آسودگی کامل می باشد. محض با تطبیق سیاست موفق و آینده بینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تلاش و زحمت‌های ساکنان مملکت، جمهوری تاجیکستان در منطقه و جهان همچون کشور رو به رشد و امن و آرام شایسته معرفی گردیده است. این موضوع را مفصل جهانگیر سفرعلی‌زاده با همصحبت خود مطرح می‌کنند. مرحمت جهانگیر. تشکر همکارانی عزیز. واقعا ما از ملت‌های خوشبخت و سربلند بوده صاحب دولت و صاحب زبان، صاحب دولتی و صاحب استقلالی مسئولیت هر یکی ما رو بیشتر میکند تا آگاه و هوشیار و بیدار باشیم، ارزش‌های ملی و ثبات و آرامی رو حفظ نماییم و صادقانه و پاک وجدانانه برای این مرز و بوم خدمت نماییم. باعث افتخار است که امروز جمهوری تاجیکستان در سرخط رسانه‌های داخلی و خارجی همچون کشور امن و آسایشته شناخته می شود و در عرصه جهان موقع نمایان را کسب نموده است. محض فضای آرامی و صلح و ثبات کامل است که سال تا سال سیاحان خارجی به مملکت ما بیشتر تشریف می‌آورند و تاجیکستان آفتابی ما مراغ ظاهر می‌نمایند. وابسته به این صحبت داریم با شهروند جمهوری اسلامی ایران محمدعلی حاتمیان که طول 2 سال می شود که در پایتخت تاجیکستان زیبا منظر شهر دلارای دوشنبه زندگی و کار و فعالیت می نماید. از سفر نخستینتان به تاجیکستان بخصوص به شهر دوشنبه حرف می زدید. چی تأثیرات برداشتید؟ خیلی ممنون، متشکرم از شما. من عرض سلام و ادب دارم خدمت پرزیدنت محترم جناب عالی امامعلی رحمان و مردم شریف و محترم و نجیب تاجیکستان. من روزی که وارد تاجیکستان شدم واقعا از برخورد صمیمی، مهمان نواز و نجیب این مردم شگفت زده شدم و چون من فقط اسم تاجیکستان رو شنیده بودم و اینکه فارس زبان هستند، ولی وقتی که وارد ایرپورت شدم و وارد این شهر شدم خودم رو جزئی از این مردم دیدم. هیچ احساس غربتی نداشتم و تا الانم هیچ احساسی غربتی نکردم. مردم خیلی مهربان، مهمان نواز و من خودم رو جزئی از این مردم میدونم و من به دعوت بیمارستانی در دوشنبه اومدم برای کار و خدا رو شکر خیلی راضی هم هستم. تاجیکستان رو چگونه دریافته؟ خیلی کشور امن. یکی از نکاتی که من باید تبریک بگم خدمت پرزیدنت محترم و مردم و دولت محترم که اینجوری زحمت میکشن، امنیتش خیلی بی‌نظیره و این مدتی که من اینجا زندگی کردم یکی از نکاتی که تو هر جامعه‌ای وقتی بری امنیته و به تبع امنیت دیگر دستاوردها هم به دست میاد و یک شهر و کشوری در حال رشد خیلی هم سریع. یعنی من از همکاران من که قبلا اینجا اومدن میگن طی چند سال اخیر خیلی بی‌نهایت رشد داشته و پیشرفت داشته در تمام زمینه‌ها. خیلی کشور در حال رشدی می‌بینم. از زیبایی‌های شهر دوشنبه، از شبانگاه شهر دوشنبه چی گفتنی‌ها دارید؟ بسیار نکته خوبی فرمودید. من اینجا را تبریک باید بگم خدمت شهردار محترم. یعنی یکی از ویژگی‌هایی که شهر دوشنبه در واقع که توریست‌ها را میگیره همین تارنمای نوری و همین رنگامیزی هست که با نورا درست کردن. شهر بسیار قشنگ و جذابی درست شده. گلکاری ها، پارک ها واقعا بی‌نظیره. ما لذت میبریم و هر کدوم از همکارای من تا به حالت این مدت به دعوت من اینجا تشریف آوردن
بی نهایت اینو تایید کردن. جهانگردان دنیا در اثرهای خود تاجیکستان را چون نگین در حوزه زمین عنوان نمودند. هر کسی از به این کشور بیاد اولین چیزی که مجذوب میشه و خیلی تو ذهنش میمونه نجیبی و مؤدب بودن این مردمه. واقعا بی‌نظیره. خوراکاش بی‌نظیره. واقعا خیلی. حالا من 2 تا همکار داشتیم، جراحای اعصاب و جراحای نورولوژی اینا بودن. ما دعوت کردیم اومدن اینجا و چند تا کار انجام دادیم، کنگره و کنفرانس علمی گذاشتیم. یکی از نکاتشون غذاهای خیلی خوب اینجا بود. ما تایید میکنیم و واقعا بی‌نظیر. تاجیکستان یک کشور کوهستانیه و یک کشور تاریخیه. ببینید تاجیکستان یک کشوری که از زمان هخامنشیان، ساسانیان و سامانیان قدمت داره و این کشور خیلی سرسبزی هست، مثل بقیه ممالکی که در قسمت فارس زبان ها میبینیم. من به عنوان یک ایرانی و به عنوان یک فارس زبان تشکر ویژه خودم از جناب عالی پرزیدنت محترم علی رحمان دارم که این چنین کشوری رو با امنیت، با ثبات، با صلح و صفا و با یک اتحاد ملی برقرار کردن و نگهداری میکنن. جای تبریک داره، جای افتخار داره برای کلیه فارس زبان ها. واقعا ما احساس غربتی نمی کنیم، یعنی اینجا رو مثل کشور خودمون میدونیم. از امام علی پرزیدنت محترم بسیار سپاسگزاریم و ایشون واقعا جذاب و دلنشینن و همیشه نوآوری‌های خوبی دارن، از جمله برای نگهداری زبان فارسی. خب چند وقت پیش اعلام کردن شاهنامه رو ما تقدیم می‌کنیم به خانواده‌ها. خب این برای ما تو ایران خیلی جالب بود که چقدر به ریشه فرهنگی این ملت توجه میشه. ملتی که چندین هزار سال ریشه داره و این قدمت فرهنگی هیچ کشوری و هیچ ملتی تو دنیا نداره و این ابتکار عمل پرزیدنت محترم یک شاهکاره. همصحبت ما بودن محمد علی حاتمیان، شهروند جمهوری اسلامی ایران. به خاطر رشد صاحبکاری و دستگیری صاحبکاران با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در مملکت نقشه و برنامه‌های مشخص عملی می‌گردند. خدمت رسانی با صفت در نظام بانکی و پیشنهاد امتیاز و سبکی‌ها به ساکنان از جمله صاحبکاران. کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی تاجیکستان صنعت صادرات بانک در شهر خوروغ برای اهالی ولایت چنین امتیازها را راه اندازی نموده است. کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی در شهر خوروغ فعالیت خویش را رسما از 3 فوریه سال 2022 آغاز نموده از روزهای نخستین به فعالیت شروع نمودن در رشد و پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت از خود سهم ارزنده گذاشت. صنعت‌کنانی با سرعت مملکت هدف 4 ملی که در محور توجه رهبریت عالی کشور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قرار دارد، بهر رشد و رونق دادن این ساحه و تامین نمودن با مبلغ‌های امتیازناک صاحبکاران جهت بنیاد نمودن کارخانه‌های خرد و بزرگ در ولایت مختار کوهستان بدخشان مسئولین فعال این بانک بسا نظر است ارزیابی کرده می شود. اقدام‌های پیگیرانه سرور دولت محترم امام رحمان در سمت تهیه و عملی نمودن 4 هدف استراتژیکی کشور در ولایت مختار کوهستان بدخشان نتیجه‌های نظررس را به بار آوردند که این تشبس‌های نجیب آرزوی آرمان‌های دیرینه مردم این گوشه بهشت و سرو در راه آبادانی و سازندگی و رشد همه‌جانبه ولایت عملی نمود. ولایت بدخشان که امکانیت‌های بزرگ صنعتی دارد در دوران صاحب استقلالی مملکت و دوام چند سال اخیر با دستگیری‌های همه‌جانبه حکومت مملکت خصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به نتیجه‌های بلند نائل گردیده است. باید گفت که فعال کارخانه واحد دولتی بانک صنعتی و صادراتی در شهر خوروغ پس از ارائه گردیدن پیام نوبتی و دستور گرفتن از جانب رهبر مملکت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان در سمت زیاد کردن پیشنهاد قرض‌ها با فایز نسبتاً پست و تامین نمودن دسترسی به خدمت رسانی‌های با صفت بانکی به خصوص در ناحیه‌های دوردست مملکت تدبیرهای خوب را به راه ماندند. در فیلیال بانک نامبرده 2 شعبه قرضدهی و عملیاتی فعالیت نموده 16 نفر کارمندان به مزاجان خدمت رسانی نموده ایستادند. مورد به ذکر است مؤسس بانک حکومت جمهوری تاجیکستان بوده قرض از بودجت دولت به فیلیال‌ها جدا می‌گردد. در زمینه سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسی
اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه صنعت در ولایت بدخشان در حال رشد قرار داشته با بنیاد کارخانه‌های خرد و میانه صنعتی و تامین نمودن اهالی با جایهای نو کاری زمینه مساعد فراهم آورده شده است. باعث قید است که در سال 2024 کارخانه‌های صنعتی جمعیت دارای مسئولیتش محدود نسیم، کارخانه نعمت‌های روشن و کلانترین گرمخانه‌ای که در ناحیه روشن فعالیت نموده ایستاده است. سهم فیلیال بانک صنعتی و صادراتی در سمت مبلغ گذاری نظررس میباشد. در مدت بیش از 3 سال فعالیت فیلیال توانست که کارها را در همه سمت‌های فعالیت به طور نظررس به راه مانده با راه اندازی نمودن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی توانست محصولات‌های بانک را به طور شایسته به اهالی معرفی نمایند. یکی از سمت‌های افضلیتناک فیلیال این پیشنهاد قرض‌ها به حساب می‌روند. باید خاطر نشان کرد که مؤسس کارخانه واحد دولتی صنعت صادربانک محض حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته مبلغ‌هایی که به قرض روانه می‌گردند به‌واسطه از بودجه دولت جدا کرده میشن. مسئولین بانک اقدام گرفتند من بعد نیز طبق دستور و سپارش‌های رهبر مملکت محترم امامعلی رحمان فعالیت را به راه مانده در رشد و پیشرفت باثبات مملکت و بلندبرداشتن نیک و احوالی ولایت از خود سهم ارزنده گذارند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه عینی بنیاد و نوسازی 595 انشاءات تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهات انضاب ناحیه مذکور از 85 انشاءات پیش بینی گردیده تا امروز 65 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده. کارهای ساختمانی در این سمت هنوز ادامه دارند. گزارش دلیر بازار و فرهادی رحمت. جماعت دهات انضاب ناحیه عینی دارای 10 دهه بوده. در آنها عین زمان زیاده از 10,000 اهالی زندگی میکنند. مثل دیگر گوشه‌های کشور در این جماعت نیز کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه داشته. در این روند اینفراساختور ساحات گوناگون مکمل گردیده سطح زندگی مردم بهتر میگردند. خصوصا در دهه تکفان این جماعت امروزها کارهای تعمیری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 به نام احرارقل نومان با مرام رفته ایستاده است. مؤسسه مذکور 3 آشانه بوده. در آن عین زمان 341 خواننده به تحصیل فرا گرفته شده. با آنها 21 آموزگار درس میدهند. تا امروز تمام تیره‌های بنای مؤسسه و انشاءات یاری رسانی آن از قبیل آشخانه و تالار ورزشی عوض کرده شده. سیبخانه‌های آشانه دوم از تعمیر اساسی برآورده شدند و کارهای ساختمانی با جلب استادهای محلی در آشانه یکم رفته ایستاده است. در مؤسسه ما 341 نفر خوانندگان تحصیل کرده ایستادند. 23 نفر آموزگاران به تعلیم و تربیت خوانندگان مشغول هستند. چه خیلی که پیشوای معظم ملت قید کردن در پیام خودشان، ما آموزگاران تصمیم گرفتیم که برای تربیت نسل نورس و در آینده تربیت نمودن خوانندگان در روحیه وطن دوستی، تربیت خویشتن‌شناسی کوشش و خرج نماییم. در اینجا برای تعمیر کلی از طرف کارخانه‌های صنعتی که مؤسسه ما حاضر تعمیر کلی رفته ایستاده است و ما باوری داریم که تا جشن 35 سالگی به پوره از تعمیر می‌براید. در دهه ریمون این جماعت باشد با مساعدت مقامات محلی و تشبث فرزندان بانگ و ناموس دهه در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 به نام میرزابک حاجی 4 سیمخانه علاوگی بنیاد گردیده. آشخانه مؤسسه نیز از تعمیر کلی برآورده شده است که این به بهتر گردن صفت تعلیم مساعدت میکند. سیمخانه‌های علاوگی و همین گونه مؤسسه مذکور با گرمدهی خودی تامین است که این امکان میدهد در روزهای سرد زمستان سیمخانه‌ها گرم نگاه داشته شوند. امروزها باشد کارهای ساختمانی در میدانچه ورزشی نزد مؤسسه مذکور رفته ایستاده است. میدانچه ورزشی نیز با سهم جوانان بانگ و ناموس و صاحبکاران و ساکنان دهه ریمون با مقصد هرچی بیشتر به ورزش مشغول شدن کودکان و نورسان و همین گونه ترغیب طرز حیات سالم ساخته می شود. بعد به اتمام رسیدن کارهای ساختمانی می توانند در آن مسابقه های گوناگون را برگزار نمایند. همچنین محکم بودن گرد و اطراف و بالاپشت آن و همین گونه نصب چراغ‌های پراقتدار امکان می‌دهد تا در همه فصل سال و حتی شامگاه‌ها نیز خواهشمندان به ورزش مشغول شوند. در سال 2024 دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت سرمشق کار خود دانسته تصمیم گرفتیم که در مؤسسه دیامان یک ورزشگاه به هوا با دستگیری صاحبکاران همین دیار با دستگیری جوانان باور و ناموس همین دیار ساخته به استفاده دهیم که منک حاضر خودتون دیده ایستاده که همین کار
در عین به اتمام رسیدن است. در خانه سلامتی دهه مذکور نیز امروزها شرایط خوبی کاری مهیا میباشد. او نیز با مساعدت مقامات محلی و سهم ساکنان از نوسازی شده. امروزها در آن 3 نفر با شرایط زمانوی فعالیت میکنند. همچنین موجود بودن تجهیزات ضروری یاری اولیه طبی امکان میدهد بسیاری از عملیات‌ها محض در اینجا گذرانده شوند. با مقصد ادامه دادن کارهای سازندگی بنیادکاری و همین گونه در سطح بلند استقبال گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی پیوسته با ساکنان صحبت و واخوری ها گذرانده می شود. عموما در جماعت دهات انضاب نایه عینی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و نوسازی 85 انشاءات به نقشه گرفته شده تا امروز 65 تای آن ساخته به استفاده داده شدند. دلیری بازار، فرهاد رحمت، ناحیه عینی اخبار. رشد ساحه معارف با راه اندازی اصول معاصر تعلیم و تربیت، شرایط و امکانات مساعد برای دانش آموزی. در زمان صاحب استقلال در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از 250 مؤسسه تعلیمی بنیاد و از نو سازی شده، مؤسسه های تیپ نو با شرایط و امکانات معاصر تعلیم به فعالیت آغاز نمودند. در حدود ولایت امروز 312 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت می‌کنند که در آنها 36937 خواننده تحصیل می‌نمایند. اینچنین در ولایت بنیاد 34 مؤسسه تا مکتبی با فراگیری 1900 کودک به نقشه گرفته شده است. معلومات بیشتر در گزارش ماهیره طاهر. ساحه معارف در سیاست داخلی مملکت چون ساحه افضلیتناک و پیشبرنده جامعه موقع گرفته در رشد و پیشرفت تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نقش کلیدی دارد. محض با دستگیری حکومت کشور و غمخوری‌های همیشگی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حدود ولایت مؤسسه‌های معاصر تعلیمی بنیاد گردیدند که به بلند گردیدن سطح و صفت تعلیم زمینه واقعی می‌گذارند. از روی اطلاع ریاست معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان در حدود ولایت دوامی صاحب استقلالی مملکت بیش از 250 مؤسسه نو تعلیمی بنیاد و از نوسازی گردیده برای نسل نورس شرایط بلند تعلیمی را فراهم آورده است. این حال در حدود ولایت 312 مؤسسه تحصیلات عمومی موجود بوده. در آنها 36937 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته شدند. دوام سالهای اخیر در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان مبلغ گذاری ساحه معارف زیاد گردیده. بنیاد و از نوسازی بیناهای نو تعلیمی با مرام جریان دارد. دوام یک سال اخیر 6 بینای نو مؤسسه‌های تو مکتبی به مبلغ عمومی 10 میلیون و 710 هزار سومانی به استفاده داده شدند. سال جاری ساختمان 8 بینای نو کودکستان ها و مرکزهای انکشاف کودک برای 635 نفر کودک با مبلغ عمومی 19 میلیون و 992 هزار سومانی به نقشه گرفته شده است. یکی از سمت‌های سیاست داخلی حکومت جمهوری تاجیکستان فراگیری کودکان به تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تو مکتبی میباشد. این حال در ولایت 27 مؤسسه تو مکتبی دولتی و یک کودکستان خصوصی با فراگیری 2302 نفر کودک عمل میکنند. همچنین 204 مرکز انکشاف کودکان با فراگیری 3842 نفر کودک فعالیت دارند. جهت اجرای دستور پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی بهر بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تو مکتبی در مقیاس ولایت 34 مؤسسه‌های تو مکتبی با فراگیری 1900 کودک به نقشه گرفته شده است که یک پدیده نیک رشد ساحه معارف در ولایت محسوب خواهد گردید. باید گفت که با نظر نیک روبر دولت در برابر شهر خاروق امروزها در دوردستری ناحیه‌های ولایت مؤسسه‌های زمانوی بنیاد گردیدند که نسل نورس از تمام شرایط ارزنده دانش اندوزی بهره مند میباشد. معارفچیان ولایت مختار کوهستان بدخشان در جواب به دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با استفاده از شرایط و امکانات‌های بهترین که دولت و ملت برایشان مهیا نموده است در تعلیم و تربیت جوانان و نورسان من بعد نیز حصه‌گذار بوده شاگردان سزاوار را به کمال خواهند رساند. ماهیره طاهر، مبارک شاه رستم، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. در یک کارخانه کارکردی نفتی شهر مارتینیس شتات کالیفرنیا ایالات‌های متحده آمریکا ترکیش رخ داد که باعث سرزدن سوختار و زخمی شدن 6 نفر گردید. موشک فالکون 9 یکباره 22 ماهواره خود را برای گذراندن تحقیقات به مدار سیاره زمین برآورد. طبق نقشه ماهواره‌های خرد شرکت استارلینک برای خوب نمودن سطح علاقه و اینترنت انتقال داده شدند. شرح بیشتر در تهیه همکاران ما.
дар як корхонаи коркарди нафти шаҳри Мартинеси штати Калифорнияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико таркиш рух дода баъдан сӯхтор сар зад ки сабаби захмӣ шудани 6 нафар шуд. Аз зарбаи таркиш қисми зиёди корхона хароб гардид. Дуди ғализи сӯхтор ба минтақаҳои атроф паҳн гардида сокинонро ба мушкилӣ дучор кардааст. Вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки дару тиразаҳояшонро накушоянд ва безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. Дар маҳалли ҳодиса кормандони хадамоти оташнишонӣ барои хомӯш кардани сӯхтор фаъолият доранд. Тибқи иттилои пешакӣ сабаби ба амал омадани таркиш дар сурох гардидани яке аз қубурҳои корхонаи коркарди нафт арзёбӣ мегардад. Бар асари ҳамлаи силоҳбадастон ба як бозор воқеъ дар қисми шимолии Судон 54 нафар ба ҳалокат расида, 158 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхонаҳо бистарӣ карда шудаанд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. Аз ин рӯ эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад. Ба маълумоти мақомдорони маҳаллӣ, гурӯҳи ҷинояткорон аз яроқи вазнини ҷангӣ бозорро ҳадаф қарор дода, сипас ба самти номаълум фирор кардаанд. Ҳамчунин дар пайи мушакборон чанд бинои истиқоматӣ ва нақлиёт қисман зарар диданд. Хизматчиёни ҳарбии Судон барои нобуд кардани силоҳбадастон амалиёти густурда роҳандозӣ менамоянд. Дар Судон аз моҳи апрели соли 2023 то кунун бар асари нооромиҳои дохилӣ ва ҳамлаҳои гурӯҳҳои силоҳбадаст 29683 нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 15 миллион каси дигар маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намуда овора шаванд. дар минтақаҳои қисми ҷанубу ғарбии ҷумҳурии исломии Покистон зимни амалиёти махсуси кормандони сохторҳои қудратӣ 15 силоҳбадаст маҳв карда шуда, чанд ҳамаслакони онҳо захмӣ гардиданд. Хизматчиёни ҳарбӣ дар як минтақаи музофот силоҳбадастонро муосира карда, аз онҳо дархости таслим шуданро намуданд, вале ҷинояткорон муқовимати мусаллаҳона нишон доданд ки дар рафти тирпаронии ҷавобии низомиён ҳалоку захмӣ гардиданд. Ҳамчунин кормандони сохторҳои қудратӣ аз ҷинояткорон дар ҳаҷми калон, яроқ ва муҳимоти ҷангиро мусодира намуданд. давоми як ҳафтаи охир дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Гомаи ҷумҳурии демократии Конго бар асари ҳамлаҳои гурӯҳҳои силоҳбадаст ва гузарондани амалиёти зидди террористии хизматчиёни ҳарбӣ 700 нафар ба ҳалокат расида, 2800 каси дигар зарар диданд. Дар ин бора намояндагони вазорати тандурустии умумии ҷаҳонӣ хабар медиҳанд. Ҳамчунин дар пайи ҳамлаҳои гурӯҳҳои ҷиноятпеша даҳҳо нафар аз манзилҳои истиқоматиашон маҳрум монданд. Дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро дар хаймаҳои муваққатӣ ҷой менамоянд. қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ намояндагони ташкилотҳои гуманитариро ба ташвиш овардааст, зеро интиқол додани кӯмакҳои башардӯстона дар чунин вазъи ноором ғайриимкон аст. Ҳамчунин дар пайи ҳамлаҳои силоҳбадастон дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Гома даҳҳо бунгоҳҳои тиббӣ ва муассисаҳои таълимӣ хароб гардиданд ки ҳолати пешомадаро боз ҳам мушкил мегардонад. дар шаҳри Филадельфия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, тайёраи кормандони ёрии таъҷилӣ суқут кард ки боиси марги 6 нафар ва захмӣ шудани 19 каси дигар шуд. Аз рӯи маълумоти расида, дар дохили ҳавопаймо 6 нафар, аз ҷумла як бемор қарор дошт. Мувофиқи маълумоти расида, тайёраи мазкур пас аз сипарӣ шудани чанд дақиқаи парвоз дар наздикии як бинои истиқоматӣ суқут кард. Ҳолати пешомада сабаби бесарпаноҳ мондани чанд нафар гардид. Дар робита ба ин сокинони наздики ҳодиса аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. Барои хомӯш намудани сӯхтор, кормандони хадамоти оташнишонӣ соатҳо фаъолият карданд. Ёдовар мешавем ки 29 январи соли равон дар фурудгоҳи шаҳри Вашингтони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар натиҷаи бархурди ҳавопаймои мусофирбарии ширкати American Airlines ба чархболи ҳарбӣ 67 нафар ба ҳалокат расида буданд. Мушаки Falcon 9 як бора 22 моҳвораи хурдро барои гузаронидани таҳқиқот ба мадори сайёраи Замин баровард. Парвози мушак аз майдони маркази Кайҳонӣ, ки дар штати Флоридаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷойгир аст, оғоз гардид. Тибқи нақша моҳвораҳои хурди ширкати Starlink барои хуб намудани сатҳи алоқа ва интернет интиқол дода шудаанд. Ширкати SpaceX аз соли 2019 то ҳол 7800 адад моҳвораҳои хурдро ба мадори сайёраи Замин баровардааст, вале қисми зиёди онҳо аз фаъолият боз мондаанд. омода намудани мутахассисони касбӣ ва тақвияти заминаҳои моддиву техникӣ. Дар коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон донишҷӯён бо истифода аз шароити муосир дониш омӯхта дар озмоишгоҳҳои муассиса таҷрибаашонро ғанӣ мегардонанд. гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус.
مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوان سال دوم است در دایره تدبیرهای بنیادکاری تجدید و نوسازی کرده می شود. نوسازی بینای اساسی کالج طبی ناحیه یوان و سیمخانه‌های تجدید گردیده امکانیت فراهم آورد که دانشجویان با شرایط بهتری فراهم گردیده به تعلیم و تربیه و کسب آموزی جلب کرده شوند. در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی ناحیه یوان جهتی در عمل تطبیق نمودن نشاندادهای پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده می شود. عین زمان در این مؤسسه تعلیمی ساحه تندرستی ناحیه یوان شماره 1457 نفر جوانان در 8 فاکولته به دانش آموزی و از بر نمودن اختصاصی انتخاب نموده جلب گردیده به آنها 157 نفر آموزگاران تخصصمند از روی برنامه نوی تعلیمی مشغولیت‌های نظریوی و عملی می‌گذرانند. محمد علی عبدالکریم ایوبی محموراد، یوان اخبار. کورس ششم تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت جنبست گردید. در آن زیاده از 100 نفر جوانان فعال مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی مملکت و 4 نفر خدمتچی دولتی به مهلت 3 ماه به آموزش جلب گردیدند. گزارش نوبتی در این خصوص. مراسم جنبست محفل آموزشی پیروان پیشوای ملت برگزار گردید. در مراسم جنبست رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای ملت اشتراک نموده به ختم کنندگان شهادتنامه ختم محفل مذکور را تقدیم نمود. باید گفت که مقصد از برگزاری محفل آموزشی پیروان پیشوای ملت این پیش از همه بلند برداشتن دانش‌های سیاسی و علمی و حقوقی و معنوی جوانان به حساب می رود. زیرا جوانان نسل آینده سازی ملت بوده باید با دانش و معرفت بلند فرا گرفته شوند. دوام سالهای صاحب استقلالی تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مقام و موقع جوانان در جامعه به مراتب بلند گردیده جلب آنها به کارهای جمعیتی و اداره‌کنی سهم این قشر فعال جمعیت را در پیشرفت و آبادی مملکت بیشتر نمود. ثمره اینه که استقلال و برکت صلح و ثبات سیاسی مملکت است که در تاجیکستان به مسائل مربوط به حیات و فعالیت جوانان توجه خاص ظاهر می گردد. پیشوای ملت در هر سخنرانی خود تاکید می نمایند که ما با جوانان سازنده خود افتخار می کنیم، چون که جوانان دوران صاحب استقلالی وطنمان امروز با ننگ و ناموس ملی، تشبس‌های شایسته و احساس بلند وطنداری در رشد تاجیکستان حصه ارزشمند می گذارند و به مادر وطن خود صادقانه خدمت می کنند. گرامیداشت خدمت‌های شایسته عالمان و کارشناسان مورد توجه حکومت مملکت قرار دارد با مقصد معرفی آثار پرارزش و فعالیت ثمره‌بخش دانشمندان تاجیک در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان چاره‌بینی‌های معرفتی دایر می‌گردد. گزارش در این خصوص. محفل نوبتی خیرات با ابتکار انستیتوت متماتیکای به نام عبدالحمید جورایفی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان برگزار گردیده. آن با فعالیت پرثمر دکتر علم‌های فیزیکا و متماتیکا پروفسور گلخوجا جنگیبکوف بخشیده شد. در محفل عالمان ساحه دایر به حیات و فعالیت دانشمند تاجیک اندیشه‌رانی نموده خدمت‌های او را در پیشرفت علم متماتیکای تاجیک و تیار کردن کادرهای بلند اختصاص علمی برای ساحه معارف کشور نظررس ارزیابی نمودند. پروفسور گلخوجا جنگیبکوف مؤلف زیاده از 200 مقاله و دیگر اثرهای علمی بوده. بیشتر آنها در مجله‌های با نفوذ بین‌المللی با زبان‌های انگلیسی نشر شدند. این عالم تاجیک در اثرهای علمی خود معماهای مرکب متماتیکی در ساحه نظریه اپراتورهای اینتگرال مخصوصیت‌های قید شده و حرکت کننده، نظریه حل‌شوندگی معادله‌های اینتگرالی سینگولیاری و نظریه حل‌شوندگی مسئله‌های کناری برای سیستم‌های الیپتیکی معادله‌های دیفرانسیونالی را حل نماید. در برابر فعالیت منتظم و پرثمر علمی پروفسور گلخوجا جنگیبکوف با تیار کردن کادرهای بلند اختصاص علمی مشغول میباشد. با رهبری او زیاده از 10 نفر رساله‌های علمی حمایت نمودند. او حالا به حیث مدیر شعبه معادله‌های دیفرانسیونالی انستیتوت متماتیکای به نام عبدالحمید جورایفی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان فعالیت دارد.
در ناحیه باباجان غفورов با مقصد ترغیب فرهنگ ملی، معرفی طعام‌های تاجیکی، آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه و تقویت فرهنگ عائله‌داری در بین جامعه چاره‌بینی‌های معرفتی دایر کرده می‌شوند. محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی گزارش می‌دهند. در ناحیه باباجان غفورов منتظم در محل‌ها با جلب هنرمندان خوش‌سلیقه، کدبانوها، عائله‌های برومند و صاحب تجربه، سابقه‌داران و جوانان بهر حفظ فرهنگ ملی، ترغیب آن در بین جامعه، کار و روزگار، فعالیت یک عائله، سرجمی و کسب و هنر آنها همچون نمونه به دیگران نشان داده می‌شود که در آن ساکنان محله نیز اشتراک می‌نمایند. در جماعت دیهات اونجی ناحیه باباجان غفورов از روی نقشه کاری مقامات محلی در خاندان بهادرها فرزندان اهل محله جمع آمده نمونه کارهای هنرمندی، سوزنی، گلدوزی، هنرهای قدیمی تاجیکانه را نشان داده در این برابر چند نامگوی طرز آماده سازی نان و خورش‌ها، طعام‌های ملی را یکجایه تیار نمودند و این کار بهره آموزش جوانان صورت گرفته اشتراک آنها باعث ملکی و تجربه روزگارداری آنها می‌گردد. عائله بهادرها زندگی اهلانه داشته در این خانواده چند عائله کلانسالان، فرزندان و نبیرگان زیست و زندگی می‌نمایند. زنان و دختران امروز طرزهای پختن آش پلو، آش جواری و اوگرا، سمبوسه کدوگین، الفین، نانهای تاجیکانه، خورش‌ها، شربت و نوشابه‌ها که از حاصل زمین نزد حولگی و دسترنج کشاورزان آماده شده است تیار نموده این کار دستجمعانه با جلب نورسان و جوانان محله صورت گرفت و آنها طرز آماده سازی طعام‌های ملی را در سن نورسی می‌آموزند. حفظ فرهنگ ملی در ذهن جوانان جای نمودن رسم و آیین‌های ملی تاجیکانه، کارهای هنرمندی و پختن طعام‌های ملی، تحکیم عائله‌داری از هر عائله، محل و جامعه ابتدا گرفته یک واسطه در چنین روحیه تربیت و به کمال رسانیدن فرزند، مهنت دوستی، پیروی به کار عمل‌های نیک کلانسالان و صاحب تجربه‌ها میباشد. صرفه و سرشته‌کاری در عائله نیز از عامل‌های غنی گردیدن بودجه خانواده، تعلیم و تربیت خوب فرزندان به حساب می‌رود. زنان جماعتی در ایالت اونجی تصمیم گرفتیم که در همین عائله بهادرها آن عنعنه‌های ملی که از نیاگان ما میراث آمده است، یعنی طعام‌های ملی به جوانان امروزه و نسل امروزه آموزانیده باشیم. خصوصا طعام‌های توشپیره بستن، جواری، مشکرونج، آش پلو، سنبوسه ملی، نان بالذات دستی. این طعام‌های ما از نیاگانمون و از آچی بیبی‌هامون تا امروز آموخته بودیم. ما هر سال همین سبزیجات و چیزهای لازمه رو ذخیره میکنیم و در دوام 3-4 ماه فصل زمستان از آن استفاده میبریم. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه باباجان غفورov مسئولین جماعت دیهات اونجی ضمن کارهای فهماندهی به ساکنان محله تاکید داشتند که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها با مقصد تحکیم عائله‌داری، کمخرج و در دایره قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌های ملی برگزار نمودن توی معرکه‌ها، آماده ساختن جوانان و حیات مستقلانه، حفظ فرهنگ ملی، سرجمی و متحدی، دوستی و رفاقت همگان میباشد. پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری حجت مهم و راهنمایی است که بر رشد منبع تمام ساحه‌ها مساعدت می‌نماید. با مقصد آموزش نشاندادهای پیام نوبتی در شهر و ناحیه‌ها، وزارت و کمیته، اداره و تشکیلات و مؤسسه‌های عالی تعلیمی مملکت چاره‌بینی‌های معرفتی راه‌اندازی گردیده شده است. خبرنگارانمان گزارش تهیه کردند. در سریداره بایگانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد آموزش همه‌جانبه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری همایش دایر گردید. اشتراکداران همایش دایر با محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی ابراز نظر نموده آن را همچون حجت فراگیر تحلیل و بررسی عمیق تمام ساحه‌ها و دورنمای رشد استوار مملکت در همه سمت‌ها ارزیابی نمودند. تاکید گردید که پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی رشد باثبات ساحه‌های اقتصادی ملی، استفاده ثمرناک اقتدار موجوده، حل مسائل وابسته به تغییریابی اقلیم، ساحه‌های آب و انرژتیکا،
ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави кор, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти содирот, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ, беҳтар намудани сифати хизматрасонии иҷтимоӣ, саноатикунонии мамлакат, баланд бардоштани қобилияти рақобати истеҳсолоти ватанӣ, гиромидошти таъриху фарҳанги аҷдодӣ, ҳифзи ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва дигар мавзӯъҳои муҳимро фаро мегирад. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ идомаи мантиқии паёмҳои солҳои пешин буда, роҳи рушду пешрафти моро дар ояндаи наздик муайян мекунад. бо шарофати заҳмати содиқонаи мардуми мамлакат, раванди созандагиву ободкорӣ бо маром идома ёфта, нақшаю барномаҳои пешбинӣ гардида барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони мамлакат ҳадафмандона амалӣ мегарданд. дар ҷамомат масъулин оид ба рушди соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум, пешрафти устувори минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии мамлакат, рушди соҳаҳои саноату сайёҳӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ сухан гуфтанд. истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои назаррас истиқбол менамоем. таҳти ҳамин унвон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳун ҷиҳати шарҳу тавзеҳи паёми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар ва корҳои ободониву созандагӣ байни фаъолон ва сокинони ҷамоати деҳоти қумсангири ноҳияи ҷайҳун вохӯрӣ сурат гирифт. талаботи иҷрои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо, масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, таъмини иҷрои қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар баланд бардоштани роҳияи худогоҳиву хештаншиносӣ, шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз мавзӯъҳоест, ки зимни чорабинии имрӯза матраҳ карда шуд. дар ин рӯз аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба як қатор фаъолон, ки дар ободонии деҳа саҳм гузоштанд, ҳамзамон фарзандони худро ба сафи артиш ҳидоят намуданд, тӯҳфаву сипосномаҳо тақдим карда шуд. ҳамзамон баҳри сарсабз гардонидани кӯчаву маҳал ва муҳити зисти хеш дар ҳар як деҳа ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои ороишӣ шинонида шуд. дар идома аз ҷониби сокинон ва шахсони ободгари деҳа роҳҳои байни маҳаллаҳо, ки таъмирталаб гардида буданд, сангфарш гардид. зикр карда шуд, ки ҳамин гуна иқдомҳои бунёдкориву созандагӣ дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия вусъати тоза пайдо намуда истодааст. ба намоиш гузоштани ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсули дастранҷи кишоварзону хоҷагидорони ҷамоати мазкур аз меҳнати пурсамар ва эҳёи расму анъаноти неки ниёгони мардуми тамаддунофари тоҷик гувоҳӣ медиҳад. ҳамчунин дар як вазъияти тантанавӣ ба чанд нафар аз навхонадорон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва фарзандони сарбозони дар хизмати ҳарбӣ қарордоштаи деҳа шаҳодатномаи таваллудӣ тақдим карда шуд. имрӯз дар кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор гардид. иттилоъ дода шуд, ки дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар маҷмӯъ дар ҷумҳурӣ беш аз 29 000 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон 18 800 иншоот ба истифода дода шуда, дар 5529 иншооти дигар корҳо идома доранд. қайд гардид, ки санҷиши мехсутунҳо дар майдони сохтмонӣ тибқи талабот, тартиб ва меъёру қоидаҳои сохтмонӣ амалӣ карда мешаванд. бо мақсади густариши ҳамкориҳои илмӣ, бозомӯзӣ ва баландбардоштани сатҳи донишу малакаи мутахассисон, барномаҳои асосии таълимии касбӣ байни Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ шартномаи ҳамкорӣ имзо шуда, синфхонаҳои таҷрибавию амалӣ дар пажӯҳишгоҳҳои лоиҳакашии зерсохтори кумита ташкил гардидааст. дар агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо иштироки масъулин, кормандони агентӣ ва рӯзноманигорон нишасти матбуотӣ доир шуд. қайд гардид, ки дар соли 2024 мусодираи моддаҳои психотропӣ синтетикӣ 110 килограммро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2023 59% ё 41 килограмм
زیاد می باشد. ابراز شد که از جانب مقامات قدرتی مملکت سال 2024 از معاملات غیرقانونی 4 تن و 381 کیلو و 365 گرم مواد نش‌آور مصادره گردید که نسبت به سال 2023 این شماره 17% یا 901 کیلو یا 449 گرم کم می باشد. همزمان در بخاری مخصوص اگنتی نظارت مواد نش‌آور با اشتراک کمیسیون مخصوص در حضور نمایندگان واسطه‌های اخباری آمد 255 کیلوگرم مواد نش‌آور با راه سوزانیدن نابود کرده شد. در زمینه عملنمایی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای خرمگردانی وسعت داده می‌شوند. در جایهای معین گردیده خاصه شفاف راه‌های ماشینگذار و تل و تپه‌ها کارمندان کسب و کار گوناگون نهال درختان همیشه سبز آرایشی و میوه‌دهنده شنیدند. ادامه مطلب در تهیه خبرنگاران ما. در زمینه عملیگردی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای تا دوره سال 2040 در سمت شینانیدن درخت و بوته‌ها، کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، برقرارسازی حالت اکولوژی هوای اتمسفر، نگهداری استواری توازن طبیعی و مطابق شوی بر روندهای تغییریابی اقلیم در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان تدبیرهای نتیجه بخش عملی کرده می‌شوند. مخصوصاً با استفاده از موسم مساعد امروزها با اشتراک وسیع ساکنان به نهالشینانی و کبودیزارکنی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. ضمن برگزاری چنین یک تدبیر عمومی اکولوژی که با تشبث بخش حفظ محیط زیست ناحیه دوستی در مرکز ناحیه راه اندازی کرده شد، صدها بیخ نهال سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی طبق توصیه متخصصان در موضع‌های مناسب شینانیده شد. طبق اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست این موسم در حدود ناحیه دوستی شینانیدن بیش از 22,000 نهال سایه افکن و همیشه سبز و 200,000 بیخ گل و بوته‌های آرایشی نقشه گرفته شده بود که تا به امروز توسط تشکیل و گذرانیدن چنین اقدام‌های عمومی نقشه پیش بینی شده تامین گردیده در جماعت شهرک و دهات علاوه نهالان سایه افکن و آرایشی و گل و بوته‌ها شینانیده می شود. با استفاده از موسم مساعد بهر اجرای نشاندهنده‌های برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 که یکی از اقدام‌های مهم مملکت ما در سمت حل مشکلات آب و اقلیم ارزیابی می‌گردد، در ناحیه شهر توس تدبیر عمومی اکولوژی راه اندازی کرده شد که در آن اهل جماعتچگی فعالانه شرکت نموده هزارها بیخ نهال سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی شینانیدند. طبق اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست محض اشتراک فعال ساکنان ناحیه شهر توس در روند کبودیزارکنی و با مساعدت مقامات محلی دسترس گردیدن نهال نقشه امساله نهالشینانی تامین گردید. ساکنان ناحیه شهر توس با درک بلند مسئولیت شهروندی ابراز می‌نمایند که من بعد نیز با استفاده از موسم مساعد علاوه به اجرای نقشه کبودیزارکنی به شینانیدن نهال، تازه و آزاده نمودن اطراف منزل زیست، کوچه و راهروها نزد تشکیلات مؤسسه‌ها و دیگر مکان‌های جمعیتی که در بهداشت محیط اطراف مساعدت می‌نماید چنین تدبیرهای اکولوژی را انجام می‌دهند. امروزها به خاطر در سطح بلند تجلیل نمودن جشن نوروز بین‌المللی و سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کارهای آبادانی و کبودیزارکنی وسعت دارد. استادان و دانشجویان مؤسسه دولتی دانشکده بین‌المللی دنغره مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در قطار کارمندان دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه روزهای استراحتی پیوسته به حشر دستجمعانه برآمده برای باز هم سرسبز و خرمگردانی گرد و اطراف مؤسسه و تازه آزاده نمودن محیط سهم ارزنده می‌گذارند. در تدبیر نوبتی شماره زیادی نهال‌های آرایشی و همیشه سبز به باد و هوای منطقه مطابق را اشتراکچیان این اکسیه اکولوژی با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی در اطراف بیناهای تعلیمی شینانیدند. طور مشاهده گردید زمین‌های نزد مؤسسه ثمرناک استفاده گردیده در برابر نهال‌های آرایشی و همیشه سبز همچنین شماره زیادی درختان گوناگون میوه‌دهنده نیز شینانیده شده است که ثمره آنها برای زمستان ذخیره گردیده در آشخانه مؤسسه استفاده می‌گردد. همچنین در نزد مؤسسه دولتی دانشکده بین‌المللی دنغره یک گرمخانه زمانوی ساخته شده است که برای زینت دادن صحن و اطراف مؤسسه گل‌های رنگارنگ موسمی در اینجا پرورش کرده می‌شود.
طبق маълумот ҳамин гуна аксияву корҳои дастаҷамонаи ободонӣ то ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар рӯзҳои минбаъдаи истироҳатӣ низ аз ҷониби кормандони ҳама ташкилоту муассисаҳо ва сокинони ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Данғара гузаронда шуда, мардум бо амри дил ва ҳисси баланди хештаншиносию ватандорӣ дар чунин корҳои ободониву созандагӣ ва беҳтар кардани муҳити зист иштирок менамоянд. ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ва якшанбе дар нуқтаҳои махсуси шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон намоишфурӯши ниҳолҳои ҳамешасабз, ороишӣ ва мева баргузор мегардад. ҳафтаи гузашта дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон 1000 бех дарахтони ороишии ҳамешасабз шинонида шуд. Ин тадбир бо мақсади ороиш додани муҳити атроф ва ташвиқ намудани аҳолӣ ба нигоҳубини табиат ва сарфаи захираҳои табиӣ анҷом дода шуд. Масъулин иброз намуданд ки шинонидани ниҳол на танҳо ба ҳифзи муҳити зист, балки ба фароҳам овардани шароити мусоид барои истироҳати аҳолӣ мусоидат мекунад. Сокинон аз рӯзҳои мусоид истифода намуда дар канори шоҳроҳ ва дигар минтақаҳо шинонидани ниҳолҳои сӯзанбарг ва сояафканро тибқи маслиҳати мутахассисон ва қоидаҳои агротехникӣ вусъат мебахшанд. Ёдовар мешавем ки шурӯъ аз моҳи январ то моҳи марти соли равон дар Тоҷикистон ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ эълон гардидааст. бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба корҳои ободонию кабудизоркунӣ аз ҷумла вусъат бахшидани маъракаи ниҳолшинонӣ ва сабзу хӯрамгардонии муҳити зист ва ба ин васила бунёди боғҳо дар талу теппаҳо ва шафати роҳҳои мошингузар дар доираи нақшачорабиниҳои Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони зерсохторҳои ин кумита рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашар баромада ба шинонидани ниҳолони мухталиф ва нигоҳубини онҳо машғул мешаванд. Ин дафъа кормандони раёсати ҳифзи муҳити зист дар минтақаи Кулоб ва бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар шафати шоҳроҳи байналмилалӣ аз самти ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ба самти ноҳияи Дарвозу Бадахшон бо иштироки сокинони деҳаҳои ҳудуди ҷамоати деҳоти ба номи Нуриддин Маҳмудов ба шинонидани ниҳолони ҳамешасабз шурӯъ карданд. оиди рушди соҳа кабудизоркунӣ ҳифзи муҳити зист ва бунёди майдонҳои ҳамешасабз дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоб бояд тибқи нақшаи кабудизоркунӣ ва солимгардонии муҳити зист 289 000 бех ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва ороишӣ дар талу теппаҳо ва канори роҳҳо шинонида мешаванд ки то имрӯз 260 000 бех чунин намуди ниҳолон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кулоб шинонида шудааст. طبق نقشه بخش حفظ محیط زیست ناحیه شمس‌الدین شاهین باشد. سال جاری باید 25,000 بخ نهالان همیشه سبز و سایه افکن و آرایشی شنانیده شود که در این روز بیش از 400 بخ نهالان همیشه سبز را در کنار راه بین المللی واقع در قسمت بالای دهه انجیراب شنانیدند. در این حشر دستجمانه نوابسته از سرد و نامساعد بودن آب و هوا ساکنان دهه‌های کشت و خرمنجا، انجیراب و سریمرغزار، یال و پروار و مولیاب و ناوچیان با یک روحیه بلند و تنداری اشتراک کرده سهم خود را گذاشتند. با مقصد تطبیق عملی دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت سبز و خرمگردانی محیط زیست تطبیق عملی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر کانیبادام تدبیرهای عملی راه اندازی می‌گردند. در دایره اقدام کبودیزارکنی و در هم‌آوازی به حرکت جمهوریوی نهالشینانه با ابتکار بخش حفظ محیط زیستی شهر بهر کبودیزارکنی و آبادانی دیار وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و خرمگردانی طبق نقشه تصدیق گشته سال روان در شینانیدن 30,000 بخ درختان سایه‌افکن همیشه سبز آرایشی و میوه دهنده پیش بینی گردیده است. ساکنان شهر کوشش می‌نمایند که با این عمل خیر درخت شینانی در سبز و خرمگردانی تاجیکستان سهمی ارزنده گذارند. معرکه نهالشینانی در حدود شهر، جماعت‌های دهات، شفت شهرها و کوچه‌ها با اشتراک فعالانه ده‌ها نفر کارمندان کارخانه و تشکیلات و مؤسسه‌های معارف و تندرستی صورت گرفته. آنها با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی و استفاده از نوری‌های مینرالی نهالان آرایشی و سایه‌افکن و میوه‌دهنده
мешинонанд. ширкатдорони маъракаи кабудизоркунӣ ният доранд ки бо чунин иқдомҳои созанда ба беҳтар шудани муҳити зист ва рушди минтақа саҳми худро гузоранд. маъракаи густурдаи ниҳолшинонӣ ва сабзкорӣ дар шаҳр бозгӯи он аст ки ҳамкории ҷомеа дар ҳалли масоили муҳими экологӣ то рафт густариш меёбад ва саҳми ҳар як фарди ҷомеа барои ҳифзи табиат беназир аст. ҳадафи асосии ин гуна тадбирҳо на танҳо зебо намудани муҳити зист, балки бедор кардани ҳисси масъулият дар байни мардум оид ба ҳифзи табиат мебошад. чунин иқдомҳои созанда минбаъд низ идома ёфта дар ободонии бештари минтақа ва беҳтар намудани муҳити атроф замина хоҳад гузошт. дар агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳошияи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар таҳти унвони паём раҳнамои фардои дурахшони миллат чорабинӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳошияи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ таҳти унвони паём раҳнамои фардои дурахшони миллат ҳамоиш баргузор гардид. гуфта шуд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олиро яке аз рӯйдодҳои муҳими ҷамъиятию сиёсӣ дар ҳаёти мамлакат арзёбӣ намуд, зеро дар ин ҳуҷҷати барномавӣ ва сиёсию ҳуқуқӣ назари президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба самтҳои стратегии рушди мамлакат дар ояндаи наздик ифода меёбад. иброз гардид ки бо татбиқи нуқтаҳои муҳими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ дар бисёр соҳаҳо пешрафти назаррас ба даст омадааст. ҳоло тоҷикистон дар марҳилаи нави рушд қарор дошта дар татбиқи стратегияу барномаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба комёбиҳо ноил мегардад. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олӣ омадааст ки соли 2025 оид ба пешгирии таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба иқтисоди миллӣ, ташаккули иқтисоди сабз, рақамикунонии хизматрасонии давлатӣ ва истифодаи васеъи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ тадбирҳои мушаххас андешида шаванд. дар робита ба ин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шаванд. дар иртибот ба ин фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 январи соли 2025 ба имзо расид. таъкид гардид ки ҳадафи фаъолияти давлату ҳукумати тоҷикистон аз қабули стратегияҳо, нақшаҳо ва барномаҳо, имзои қарорҳо ва фармонҳо, сохтмон ва таҷдиди роҳу пулҳо ва дигар иншооти зарурӣ, гузариш ба иқтисоди сабз, рақамикунонии соҳаҳо, рушди саноат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, зиёд кардани музди меҳнат ва нафақа, муқовимат ба коррупсия, ҷалби сайёҳон ва сиёсати хориҷии дарҳои боз, таҳкими сулҳу субот, ҳамкорӣ ва ҳамгироӣ бо давлатҳои дигари дунё, рушди иқтисоди тоҷикистон ва ба ин васила баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паём ба маҷлиси олӣ инро ҳадафи олии сиёсати давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуданд. дар ҳамоиш дар мавзӯъҳои нақши паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар рушди сиёсати хориҷии мамлакат, масъалаи занон дар меҳвари паём, тарбияи миллӣ асоси устувори истиқлолияти давлатӣ дар партави паёми пешвои миллат ва инъикоси масоили ҷавонон дар паёми пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маърузаҳо шунида шуданд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. саломату хонобод бимонед.